Kublai shibun pi parlok brok baju pej pekerjaan ya kini ke channel mau benar. Te parlok brok mentang wan raj pi banya tu pi ya ke result ha ke badai ke jela kai football ke ba itnat bah menta ke sengih pa umadan snong new nong stone. Te ya kini ke tournament ati berukum ke invitation knockout football tournament arjar play arjar posau ha ke ba ke dei ke last round jong ke round 16 kemud ke dei ke je kun ke ba kadu jong ke round 16 la ni ke first round ha ke ni ke tournament ke ba hedu ha po West Khasi district. Ha pa pai sha ke je kun menta ke sengi ke Kid United Persia ya kan nangkiu irat kalong ke ba itnat bah hadu kata-kata ha ke ba ke nega je kun kala long ke ba ya khat bah ha ke ba ke jingjob kala kur hadin bala penlong ya ka extra time namar ka hapo ke kandai pau menit kile yo man ban tap mar ar gol ha ke nega je la kai ha ka kelas step ka nangkiu irat kala tap ya gol ke baningkong leng ba UAD kat ba ha ka kelas step hi kar United ke 8 paisen don argul kemudian haka kelas step ke United ke tap argul la shigul kemudian ke United ke tam lupa da shigul ya kan nangkiu irat te endala pai shaka kelamit ke dia kun kolong ke itnat bat kaya kebaya khat ba hadu kata kolong ke itnat ba hadu kata lada pipet ya kan jila kai namar ba ke United ke lele kai khamba Henry Hadin pat kai nangkiu irat kala Traystorm kala stang ban press bat kala kai ba ha ka menit ke ba khandai pho ka nangkiu irat kala tap ya gol pen ya khat leng ba UED hi te kane ke je kun kolong ke ba itnat ba hadu kata ha ka ba khandai pho menit kila point no saka jing ya draw te endala pai saka extra time kolong ke ba itnat chuchu Henry kolong ke ba pensusi ya ka Kid United namar ba ka jing bakla jong u gol ban kick ya ka ball kala penlong sendon ya ka nangkiu irat ban tap ya ka gol leng ba UED hi te leng ba UAD ulai yo sendon hadu lai teligi gol haka penlong yu ban tap hat-trick kemud kala penlong sendon ru ya kan nangkiu irat ban job ya kan nega jing ya kun Persia ya ka Kid United haka extra time leng ba da lai gol la ar gol te kan nega jila kai kalong ba itnat ba hadu kata parlok bro sapej ba endala wai kan nega jing pentip jonga pin sapej ya ka highlight ngan sa upload ru ya ka highlight full highlight jong kan nega jia kun namar kalong ba itnat ba hadu kata bro artik tim kilo ba ya khat ki ba trem bat ki ba klan bor ba Henry haka ba kut la job no da kan nangkiu irat di haka khalai trik kan sedang no ya ka quarter final ke ba itnat bah hadu kata ngin yawan haka khalai trik kabadai syam tayo sngi sajan sio he nong ston telas dang ka quarter final de kane ge jela kai kelong ba itnat bah menta ka sngi parlok boro subasa wanno haka quarter final ban pej ge jela kai namar ba ki tim bila stang klan bor ba te ki tim ru ki ba job haka first round ni ka round 16 kilong ki ba klan te sawan ban pej no haka quarter final haka ba kan sedang nadu ka khalai tarik te kane ke jela kai ke bang pen EP ke de kane ke jela kai ke ba menta ka sngi ha ke ba pro artli ki tim jela ya tap gol mar ar lalai gol te kala penlong sendon ya UED ling do ban yo ya ka man of the match dan ni player of the match namar bola tap sendon lai gol marway te tang kane Kublai shibun pi parlok baro iba page ya kane ka channel te anda ngala dap upload ya ka full highlight sampai sakersan ru sampai ji namar ba ka full highlight kelong ka itnat ba ha kane ka ka jing la kai te sampai anda ngala dap upload shibet chan mit te tang kane Kublai shibun